Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulo-ke wenze nje okulungile laphana-ke ungixhase ungaphumi encindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama-ke leli konze ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizokulethela zona-ke kulona-ke ikhasi leli kusukela-ke manje-ke kuthi ngakuphuthile izindaba njengamanje ukuthi-ke ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba kulethe lona-ke namhlanje-ke umlisa-ke obevume iqiniseko kakhulu-ke laphana-ke emvuma ngokuthi-ke uyilwele-ke laphana ngenkathi beqhamuka abantu bemdubula-ke. Usephinde-ke wenza-ke enye-ke ividiyo-ke la emvuma futhi laphana emvuma ubuqhawe bakhe veza-ke nokunye-ke okungaziwayo, kodwa-ke ngale ukuthi ngikhuluma kakhulu nje edlala ividiyo yakhe. Ngicela baphambe sizwile-ke le vidiyo ngene comment section-ke for usho lakho ukuthi wena ucabangani ngalo-ke udaba-ke lolu osewenze ulungile nje ungixhasa ungaphumi acindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama-ke leli khona ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke eshisa phenzo longeza nazo ngifakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke nayo-ke le vidiyo-ke le awuyithokozele. Hayi wempisi, ngiyabona lapha kunokuphikisana ukuthi hayi usikhiphile isibhamu, hayi akasikhiphanga isibhamu isiqiniseko. Hayi shuthi kuba nje nokungaboni ngendlela eyodwa, yabona. Kodwa-ke lokho futhi akushintshi ukuthi isiqiniseko ube yiyona insizwa, ngoba buka njengamanje nje uTikTok uvaliwe thaqa, yabona. Wonke umuntu udela isikhathi sakhe ufuna ukuzochaza ukuthi kahle kahle yena uzizwa kanjani ngosiqiniseko, ujabule kangakanani ngokushona kwakhe futhi uphatheke kabi kangakanani, yabo. Sonke sidela iy'khathi zethu, usilawule ephila waphinda wazosilawula eseshonile, yabona. Mawukuthi akukholwa lokho, mawukuthi njengamanje kukhona i-artist elikhiphile ngoba liyitshela ukuthi lona ngeke lize liphazanyiswe lesigameko sasiqiniseko, hambani nongibuzela kulona ukuthi kuhamba kanjani, linakiwe yini, yabona. Usiqiniseko bafethu usilawule ephila wazosilawula esengasekho, ngoba yonke into abeyikhuluma ubungakwazi ukumphikisa, yabo, ngoba ubekhuluma egodla ubufakazi ekhwapheni, yabo. Esikhundleni sokuthi ubeke umbono ubuvela uncama ukumthuka, ngoba uyabona ukuthi vele yonke into ayikhulumayo iyona. Futhi-ke manje uma uzoqala ukhulume ngomaskandi, uma umlandeli kamaskandi, kumele uqale ukuthi egameni lesiqiniseko, ngoba ubesiphethe ephila wazosiphatha esengasekho, yabona. Bokuthi kwenzakalani njengamanje, kwenzeka intando yakhe, into abeyithanda, i-debate ubeyithanda futhi eyiwina, yabona. Njengamanje kugcwele i-debate ku-TikTok ngaye, kwenzeka lento abe yiyo, kwenzeka yona ngqo, yabo. Hayi insizwa le yabafana.